Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić našao se na meti napada brojnih patriotskih udruženja zbog izjave da Kosovo i Metohija više nisu sastavni deo Srbije. Ispred sedišta Srpske akademije nauka i umetnosti okupili su se nezadovoljni građani koji su tražili smenu predsjednika Sanu i zatražili da se ostali članovi ove nacionalne institucije od najvišeg značaja ograde od izjave svog predsjednika. Predsjednik Odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti profesor dr. Vladica Cvetković smatra da u Srbiji postoje ljudi koji su uzeli tapiju na patriotizam, a da ni sebi ni drugima nisu razjasnili šta ta imenica uopšte znači. Zloupotrebom tog pojma oni dele Srbiju dajući sebi za pravo da druge nazivaju autošovinistima, pa čak i izdajnicima. Upitali smo profesora doktora Vladicu Cvetkovića šta za njega predstavlja patriotizam. Pre nego što vam odgovorim, prvo da kažem da, budući da su neki ljudi skloni da mene zovu izdajnikom, ja bih morao njih da zovem makar samo proklamovanim patriotama, jer mi definitivno to pitanje, terminološko pitanje nismo rešili, a ono je izrazito osetljivo. A odgovorit ću vam i na to pitanje. Za mene je patriotizam borba za slobodno mišljenje u državi u kojoj živite, u državi u kojoj živi vaš narod. To je borba za socijalnu pravdu tu, jer vaš narod je i dalje većinom siromašan. To je patriotizam. Previše ti ljudi koji su skloni da tako dele srpske građane, previše to rade rudimentarno. Znate, nismo mi u rovu, u borbi na frontu, gde se stvarno možda može videti brzo ko je izdajnik, kako napusti drugove, ode, okrene se. Ali mi nismo u toj situaciji. Nismo. Mi smo u jednoj suptilnijoj situaciji gde patriotizam ima mnogo vidova za raspoznavanje. Ne možete vi biti patriota na rečima, a mobingovati nekog ispod vas mesecima ili vršiti nasilje u porodici. Kakav ste to patriota? Ima tu mnogo toga za priču, ali je stvar u tome što mi ne možemo da postignemo onaj prvi konsenzus da o tome razgovaramo, jer ja nemam nikakvu srdžbu ako me neko zove izdajnikom, iako to zaista ružno. Pre bih volio mirno da razgovaram i da se složimo oko te terminologije. Na protestu ispred Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu sredinom januara okupilo se stotina građana zbog izjave predsjednika Akademije Vladimira Kostića o Kosovu. Okupljeni su držali zastave Srbije i Rusije i zastavu s konturom Kosova i natpisom "Nema predaje". U javnosti je Kostićeva izjava naišla na brojne kritike, a rečeno je i da nije patriota. Slične izjave upućene su i profesoru doktoru Vladici Cvetkoviću, predsjedniku Odbora za visoko obrazovanje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Takve navode profesor Cvetković prokomentarisao je rečima da ne razume tačno na osnovu čega se prosuđuje ko je koliki patriota, s obzirom na to da se mi ne nalazimo u ratu, pa je jedino merilo koje je izdao ili napustio drugove u borbi. U mirnodopskim uslovima, ističe profesor Cvetković, patriotizam podrazumeva mnogo suptilnije manifestacije, a ogleda se između ostalog i u borbi za slobodno mišljenje, socijalnu pravdu i u nenasilnom ponašanju.